Naš mali Erik gre okoli sveta in bajk slabo fura, to je bila šala. 40. S tem ti lubrikiram tvojo ma... Lajkaj, šeraj, subscribe, če ti je všeč Erik, ne? A si? Ja, valjda da sem. Snemaš? Ja, daj, ajmo, 3 zdaj, kamera je. Dobro jutro, dober dan, spet smo tu, da pa smo vsaki dan. Tu se rimamo. Majke mi, daj, tu smo. Kaj se moram jaz zdreti, zato ker jaz stavim, če se na tudi kameri čuje tako daleč. Pa vrejo so mikrofoni, samo... Kaj pa če me bo tožil? Dorito go, vrum! Vrum, vrum. Zakaj moraš zdaj pihati? Dobro, danes dirkama, to pa smo delala v petkovem vlogu. Tudi vlog mora priti nedeljo ven, če se jaz ne motim, ampak ga snemamo v torek. Čekaj, je danes torek? Torek, ja. 23. Okay, Pomlad je. No, v glavnem, vlogec mora v nedeljo priti ven. Razen, če sem jaz kako drugače odločil, ampak, nedeljo bo sicer ven, ne. Boste gledali, ne. Če se ga gledate. No, gledaj, danes dirkama, ampak gremo po oni progi, ko imamo oni step down. Gremo tu. Tu, pa tja. Pa pol tam dol na step down. Tako da pač jaz upam, da ne umrem za Žunkatom, ne, ker Žunka malo hitrejši tu. Jaz pa sem tam hitrejši. Če nisi gledal onega vloga, gledat nazaj oni vlog, ko smo dirkali na onem vlogu, ker tam imaš oni timetable, ko gremo... Tam boš videl, kdo je zmagal, Erik 27,5, M ali jaz 29, ali to XL. To je bilo samo testura 29 proti 27, ne. Ja. Čakaj. Fuck. To si moram napisati nekako. Erika, boš kaj razložil? Test run. Yeah, boy. Jo, Erik! Tu bom spil, stari. Gos, sem ti povedal, da grem čisto easy. Ja, boljše. Je! Alo! Je! To je bil pa tak. En od race runov. Klipaj se not. Gas. To je kao test race run. Fuck, kako speed ima Žunko. To so da še ful hitreje iti. Update, Erik Živč ne ve živeti onče. Vem, kiker po bandi, vem. Onega, po oni veliki jumpu. Tista banda mi je najtežja za sturati. Idi. Čekaj, moram pedal, ne? Evo ga. Joj, Erik. Fuck, Erik, skoro smrt. Oho! Stari. Ja, ma še stisneš, Erik. Final race run za Žunkota. Fuck, jaz sem tako dotren, kaj gremo. Žunko! Fuck, kako je hiter. Sem že zajebal.
Malo šit je bilo to. Evo, zdaj pa Erikov legit race run, kjer bo probal izboljšati čas. Si ti? Jo, jaz sem skoro umrl zdaj bandit. Ja, jaz sem to zajebil čist. Jaz sem zdaj skoro umrl v oni bandi. Jaz sem skoro umrl v oni bandi. Alo. Zdaj sem stisnil dosti od sebe. Tu. Zdaj, ko gledam za nazaj to, ko sem zmagal to, tako za ful malo. Fuck yeah, pa fuck you, Žunko. Čeprav 29 je skoraj hitrejša od mojega bicikla, ampak to je full tight track. Totalno razumljivo, da je Žunko zgubil, ampak vseeno. Žunko je zgubil. Noben od nas z Žunkotom ni vedel, kdo je zmagal, tako dokler jaz nisem domov prišel, pa actually preveril to. Tako da ja. Veš kaj je problem? Jaz ne vem, če sem izgubil ali zmagal. Ampak In zgleda full close, zgleda tako, da sem 0,20 izgubil, ne? Ampak 0,20 sekunde je to, dečki, da boste vedeli. to je kar, ne? To je tak, Vidiš 40. S tem ti lubrikiram tvojo mami. Veš kaj pa ni nalubricirano? Tvoja ketna in kolo. Kaj greš, kaj druga pofurat malo? Forupat. Gremo na step. Gremo na step? Jaz bi šel na avto. Sam Blaž zdaj prije, ne? Če ga tak ne bo drival. Oziroma sam se je odločil, da ne bo on skakal. Brat, on skoči vse bolj, Blaž skoči, ne vem, če boš gledal to video, verjetno ne. Ampak ti skočiš vse boljše od mene, pa boljše furaš od mene, a step up ne. Zakaj? Ne vem. A Erik gre step up, tok da imaš. Naredim tako, ni Matt Jones, veš, ko fukne Lopato, da. samo da jaz. Čakaj, nisem še gajce, samo. Si? Ne, nič. Kupi bajk moj, hočeš kupiti bajk? 3 ure. No. 2 ure 900. 2,900, takoj, cash v roka. Kjera že ona ta Dora, ima deda? Ja, men da je. Ona veš kaj je padla na faco, na rock'n'rollu. Ja, mislim, da je to tam. Ko ima Kaj pa ona na skutu? Gospodje! Veš da Erik, ko več gleda pičke ko bajke, te veš, da ni pravi bajk. Pa na več čas preživa. Ne! Zakaj sem taki? Najbolj! Ne vidimo ga, ušel nam je. Žunko! Tak. Ja, vidiš? Bum! Tota banda je bila drugače take barve kot to. Ni začetka bande. Pač banda ni, ne. Erik bo dal neki slow motion, kak je meni kolo tak zafleksalo. Bum, 29 gol. 29 ni. We are walking on the Pyramida trails. Pam. Naš mali Erik gre okoli sveta. Hoš naredil nekaj cinemat? In bajk slabo fura, to je bila šala. Ti delaš content, oziroma Jaz sem content. Ti snemaš content, ne? Pa sem content. Pinterič je content. Pa se ti dotikaš motocikla, jebi. Ne me gledat. Vrjo, ne, zdaj si pa zapomnil, da nemam več furo pred kamero. Pinteriča, Adijo. Pinteriča, kamorkoli obrneš kamero proti njemu, ne? On ima nekaj tam zaskakat, lapat. Blaž! Kdo je prišel? Blaž Gomilšek, Erik pa ne more več furati. Erik je zmatran.
Blaž je šel skočit. Prvič. Step down. Se ni tak massive, ko zgleda, ne? Okay, that's what she said. Wow! Blaž, samo pač odrini. Srečno. Adios. Ne bo napazil. Zdaj mu mogla čelada upasti. Zdaj dol gremo, tako da pač... Umreš, bandi? Ja, upam, da ne padem. Neki gasek. Jaz sem začel na seji, ker nočem umreti z nahrbtnikom zadaj. Jaz sem šel kar na ACDC, ker nočem umreti z nahrbtnikom. O, Erik! Si voplo? Jap. Erik me je danes prosil, da naredim avto. Ponovno. Ampak bolj počasni obliki, torej lajkaj, šeraj, subscribe, če ti je všeč Erik, ne? Meni ni, samo pač moram biti subscriber. Gospa se zelo glasno meni po telefonu, ko grenimo ljudi.